और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Khana pateng jangajula Meghalaya, Klapau biak haga Phlim Apot, a Presage of Tiewlarun, Yakabelapeni Peit ba Hilarity Auditorium Shillong, Ringkar Gajing Sakilang, Jo Menteri Katana Jungo Kai Perthei, Ubapo Lingdo, Ublalong, Kubukangsan. Habakar Gajing Pitni Yaganika Phlim, Hakar Pratik Unailar Arajar Posan, Ubapo Lingdo Ulapin Pau, Yagajing Don Kam Jangajing to Khana, Hagapinne Pinsa, Yagajing Long Tenrai, Barula Kuble Kerpang, Yagakin Hun, Kabladan Benta, Makin thop iba Rafael Wajri, Bargakin Hun Jong U, Kablala Pin Urlong, Yaganika Phlim. Lapin Shonore Mega Phlim Apot, Hagakana, Tenrai Jong Kasi, no Tiewlarun, Usintio Blamana, Yoblangate Bude Buandra, Yakanusip John, Baga Phlim Gato, Yakakana Basnosi, Jong Wu Henman, Barkapara, Kiplat Im Nakawikishnong, Kablasha Salat, Hagajing Khlam. Barok ki hot jong cast ki ting shop ki puran kam tam ba Rafael ni dot kam ki shong hok banyo ek jing thap ti ka kham jam man ya kata ka bamuntan te bishbun ba Rafael ya ka kunhun jopi barok ya jong ting shop ki puran bilan khmat jongi hangni ban job dari kalau shisha ka janmit ka sak mau na mata jonga support la don kijing thut mo hakapol bangia ngala pet bejeng ong tip kadang long ni ba ini up di Rafael di Jepang lawan di ong ba kala long mentang la connect directly la ban pet no nyuruh biang syahol tengok oi kata kemun ni lalat nak apot mo kita work na barba kadum jahiru kum kata team ke jongpi bat kamtam pi ngi wan hang ni akan ke hall akan ke theater ngai kapteng lariti Pak Rafael udah nong sandur jong kariti akademi kun jong pi dalariti tegla dah lupa kan ti nut ong ke ni ba kadi ke project kalau ke job bat ke biang ba pinra eka sha kiran san shaba jong jela Meghalaya kala shong dor ba le chata nawata jong khamtam ke ni ke pateng ke bamenta kadlong ke ba kodor ba ki hap ki samla jong ke jog ki le phai biang shakajing rospa joka lariti ke jongi ke ek ba phi ngai i hagni ka movie kamde ka literal projection mo ka ba kumba kalong naga khanatang jong ka Tiewlarun kumba hilapuli Robert Singh Kharsuka SJ Duncan Andrei people airu yaka artistic interpretation kata ba don kambha artistic interpretation yaka egwa ngila puli kum ki kena school te nabarok kiliang i kalong ka ba kawala paka kalau biang bah bat ki subtitle ki ba phile aru philale hok dale ka ba biang bah ka rukom penwan ki kintin ka ba yek ba la kren ha ki kintin khasi ki ba shong sbai bah yek ta ki ju la penwan sha English ha ka kintin ha ka ba ya sok banyak puli bat ka ba kandon ruk ka international audience nganum kren shbun ngilai thaj la shong mentala ar kata ajandan lai kenta Henry Barfel ngi don rekat ban kitbok kitriang yepi
Gila dekat banyak kerjaan pi, but nganget ba ke bakum gini ke project kan amin sim sagi way pat ba ye piru panang beteng banyai syakri ya kejak jumi lingba kani kerensan jong kalarati jong kibargor ki jongi bat abang ile kata ngengai kanang kentiu kham sakhamat ya ke ke bang idon shibun ke bang ishim keliang na ki bai ai bangin susarong bang idon ru pan ai pan pen i shakwe ba kade kade kan jongi kani kade ke ba shong tun rai hangi pat kani kade ke ba ngidon ban no sinyang sha ka civilization jong ke pertai kubli Aduh, ini yang keras bro. Tuh, nomor si kopi. Tuh, Kuliah, kata kuliah ini. Noh. Tadi. This is yours. Thank you, sir. Like, we group photo mo. Okay.